utakaza kwesi bakintu cyo tarayitegereze mangu na nabagambe ntuno basa kugira sente konke sente nizibasa kuragire cyo kora konko shangiyo takino idea taragaza oizo mbakugu tukuyambe twatagane niwe otereze rento zawe tugumentu zumanaginga burukwezi esente nono zitunga murundu gumwe Kore media niyo yonka yo kushanga hebirungi nkebyo Sekwati kore media irankore Omurungi ari kutureba na kwakira we bari kureba Nkole Media TV amazina ndi Joanna on program yitu 1 on 1 nino mjenyi una Tayaisa mjenyi ogu nayenda tube twine amaju marungi ate amaju agakubasa kwa accommodatinga abapangisa mbwenu bo nibakwatagana na landlord hamwe no mpangisa na kwakira omujenyi witu on program yitu eyeri zoba katugambe hakupangisa amazina gawe amazina anabanyeta Semugabe Adams webare kunyakira kandi yo nakwakira habwa Nkole Media ninza kubanza nsime umurimo gw'umuntu mukora ebirebi ikintu mukitire aharengo rundi abantu babakunda abantu babafollowinga nimba reba za YouTube nimba reba mikutu ya TikTok emikutu yona muro ahandi mwe baraba kutureba ahabwa program eji okay omukuru organization yitu ningashe kitongore ekikutuha obuhereza nibakieta bata wawambuzo ads okitongore nchikora kita nyenzere mbanze nyanjureje bari kutureba ahabwa ads real estate emirimo y'okora ads real estate ntushangwa mu rembo rwambara awari mbadifa building no turukushangwa ntukora emirimo yo kuyamba barandroad bazokwe bombeka amaju gabo shanga batinde bwire bo gamenteyininga batinde bwire bwo gumambagarebera kurungi so tono batwasomurmo tukore citu kandi butuma tubahereze sente burukwezi abarukwatagana nitubuno bacumanya tukabateka imishara kana gambe unti ningabakozi ba government yoza kushanga ryawo hatsure ntuzombwire bwa fizi abantu bona baryoko embere bashobiri yine cyo wamburuzeho na nyenda kubuzo takagenzire mnonga kwirukanga abantu abingi nebombeka amaju gabo bafuna challenge yo kubanja bapangisa atamogu amshashura hemyeze 3 okwezo kwakana ogwayanga kushashura ashohora areto ndijo ashashura hemyeze 2 ogwe na washohora mbwene omuntu agumo mu ruzina ngende ayetamwa omurimo gw'amaju gw'abapangisa mbwene ogwo murimo agira nti never will I invest agambiraho nabatayibeye bareme ku investinga omu real estate ninga shenzu zabapangisa iwe nke yatwiro murimo ogu would you advise omuntu ariyokwe atakatire sente omu real estate eyokupangisa amaju ninga shokombeka amaju gabapangisa no basa kumu advisinga okuombeka agamaju webare omutebekano sa program wechubuze echo ninyenda kubanza kugambira bari kutureba no basa kugira sente ozigire kunko shangena na akintu cyo kuza kutandika udakino idea abantu nibatambura mutawo no majati ninde bizimbe ninde bazakanya ninde baza apartments ninyenda kuombeka zroges kunko umuntu shanga ngo ekintu kiyaza kuteka musente adakino idea so ninya advising abantu bona kwicariza baka investinga umurentals kunko mu rentals kora zi investing mu hine cyo ine kwetegereza koro kuba no koro umurimo noreba Joanna basa kuzara umwana umwetere mu bwiro gerenda imyezi mwenda kora heze umwana yayiza tukura waiza ku munsi yakweza umukwaso mushomesa umushomesa kurebera umwana kurga ha myaka ena mpaka myaka 18 mpaka chira university omuzire cyo takabasa kuba no kwa ni wa muzire no kwa ni watiro plan no kwa ni rushashwa school fees so ekikumanyisa ngo omurembo guturoho ninyenda nabakutureba n'abanyarwanda icyo bacetegereze wabo inesente orukuza kore kintu ronda omukugu aryogwa ryo murumo omwebuzeho eji business yindi kuza kora abantu mbakunda kutuconsulting eji business ne kitambura eji business nagiza musente kuza kuzita ushanga umuntu ari yawo amwete bakumanya kubanza eco rukora neki kwate sente zawo oyombeke rentals
wahezo twombeka wahezo mu mwagutekaho hatito izo turonde mpora ko kweza kuturonda tustamaniwe tuganiyaniwe ujuroti nyombekire enzu zangeze nabo ndoshanga umuntu nayiza kombeka cheza kombeka ushanga takumana price yenju aza wareba ajati enzu y'emitwara 3 ajati nagiteka emitwara 5 hato shanga burkire hari kibuze cyo wabuze cyo tukushanga umwe bargamu umwe babarimo kushoroza nkebi hato mwoshanga ngo price yiwatekaho teru kutambra te kumachingana na nenzu yawe so ebe nabyo ntukunda kubya advising abakirant kugira ngo wakoreje business ureba ko ragiganyurwe mukurunje ntureba amajuga tugara tucheza gareba tugira ngo ezenzo zo yombekire single zeze double is apartments price ya burinzu giteka ryeze kugira ngo burikire ushange oyine bakirayanti abo kwa nenzu kurugama abantu kashangura yo nda school fees oyine banka wariyero no kombeka kashangura tine mbanto mu maju nagwe tine chikuyamba so ebyo nabyo ntubya advising abarando namnonga abakutureba tumukushira kwebuza bwenci amajuganyu nagabera gatarumba pangisa echo tumukushira kuchereza ubwiri no shanga jo wano mutebekana sa iwari yaha shanga umutagumza ati nyenzu zanje okujura kunzubwe nize nimtwara 3 erisingo ona singo imtwara 3 mazima nebero singo eri kuri yo murutyo munda singo ryo munda ekabire risingo eryahifaho mukajogo ninga Andrews eboni nebera hari mnonga nabwe namukajogo neberi hari mnonga echinko manyisa nabari hiyawo yes kunkana ko muruti ni hari hata muntu nabaramu transport okurwo muruti ninga nyakayojo okwija nabwe kimushobo ate chiwanyusiye wo kache kuri kuza kutandika business yona oyine kubanza wareba bakirayantu bawe nabahi bana ibaza bawe nabahi ebrebe no manya abanyarwanda bitwine imbera yibarmu tingu janti tubarukubimunonga kunko kuba kubera burkire baryo mukufuye kurango batereze imbere omuntu nakora high street ariyo muduka y'amasimu nibamushashire mitwaro 25 ninga bamushashire mitwaro 3 kwezi konko bakumushashire mitwaro 3 kwezi iyo no yendo murazo munzi y'mitwaro 2 no yendo murazo enzo ngwabo kugira ngo eriyo tinyonza giteka mitwaro 2 ninga yaberi hare atari kutamuna transport so hatebyo byiza biteganisa abarukombeka za business nico kurebera abamwe barganka umuntu shanga narara nkuko kware mnonga abo kugira ngo ezenze zikuba ziriya yes namazimazwe nize kunka price nebe giziriki nebe tariyo kandi nekindi rando rukorotyo haro challenge zo kwizoka tungiye nko umuntu ko kutagetinge sente hato shanga wafune bizu byabarwa baryo business amina ko aryo mazugawe bakusisha shanga burkino itenga repair burkire guyarugamo ninga burkiro umwanya gona guruka sasuro abo kugira ngo iyo no sente ito witu tuyine kibar kweta screening ejo nekore screening umupanyisa karkwija tubanza tware umupanyisa tureba okwara kurebeka tugire bitwambuza enjuno nde yazingaye mweno rangu omuntu nokora muri muki owe kigari toka muhenju eye mitwara 5 takagibasa kugishashu namazima hati harobora kusiyo bwiro kareba ngo ebintu kubikuza mu rwanje no rwara orauni wagabe press ro mukubanza hati wa wakwata umuntu uri kureba ngo umuntu capacity yayine okwezi mamushashe mitwara 2 ningi 10 iwabo enche nakushabenzi yemitwara 15 kajanga utoro gitahemo hate ibintu byukusiyo bwiro kashanga abapanyisana bacinga amajuni babura abapanyisana babura kushashura umupanyisho shanga ryaho nabanzwe myezi nkeshatu ena embere gizeki embere yanje ekindi umupanyisa yanabasa kurgoka kargaho yarga akiza nakafarasi kace akataho munju yawe no kwezi kumukuwano mushaba wanogegenya nabwe yanakweshengereza kuyerye mitwari 10 abanza kweho 5 aizagarka ronde zindi ebintu byo tukushira ku advisinga barandroad mwen twarebe ngwe byona ne barema muri yo mu business agande muri yo mu maduka muri yo muri ki iyo kwata amaju ogatwasa tenza ku managing amaju gawe gagmen garebeka kurungi randroad ko kweta amaju wite kituru kubanza kumbuza neki tubanza twambuza price yenju of course ndo twamanyire nangahe tucergari yecho amasinyazo twinu gatwazuta amizino gatwazuta oburofa kasasuro no gitwazuta ebintu banza twabibuza landlord
abo kwa landlord bakwemera kugira ati nyamizi atamasinyarazi atebyo bindekeye minkoreki ngiye kwaterema so hatebe tucheza kubimbuza yatshobora ati nyeki nza kutwaza antananti ningebi mugume mbandoringa mutana muti hati tugumu mu tugutamu kurunje John ine kinde kitwize tukashanga barandod bakufesinga umpanyisa nataho munju gumana kusamizi bire gumane yongera hato mpanyisa imbera yo kuza kuremera yana rwo munju wano mubinga ushanga no mbanza rent na namizi no mbanza rent na namizi kandi barandod ebitugamba no mbereba kandi no mbemanya no kugira ngo obuzibo buro kutubashobora enshongeza hati mu muzarabaju iyo jot kastana ba percent konke biziba ibikutahiramo noza kuza kora repair yenzo shange yahwireho noza kushangana no banzwa biri ya mizi ompansa atakushashwire amazuro obwire bwinjo munju okarya roni abwa message yakwikire babirebe nke bitine makuru so twikire no basa kutconsulting harumshijo mwabe consultation no shashura ninga nibushi okutconsulting and free no consultinga otusiya amazuga otubuzo jotata amazuga anje garagata na gati nangwa nabo rukwenda kombeka hari uri kuryo joti nyombekera kanya kingana 15 ninga 10 utinyinda kombeka otinka business cyo kubasa kuteka no basa kushanga uri umwanya goyine nabasa kuzo business za business basa kushanga ntaza wenzo kuraramo ninga shiroges ninga shihotel very good nibyo byo rukuboryaho cubana butambura wa kanto ukareba ha abantu amazu kajya tahe je nyombeka nenkore yakare ninga shirwaru clinic ningo umuntu akujateje njere bayombekiremwa bakaba batine plan so ebi byona adzuri estate turokubahereza turyamba difa building one orga bus park kuzo mchizungu opposite Stian Tube no turukushangwa tawo mchizimbo to direct waiza kutahamu otemba first floor norize kwa no tushanga room number 9 oyonje kutuconsulting ariye byo ne tukugambira kugira ngo ureke kuferwa ikindi hariho abapangisi nabo ni bagira nti imwe buba kwasa maju abinji ni babeta bagundi bakubanja bakabeta kubanja enti acha kizimbe kiriko bakubanja nti nabo tumukubatwariza je nti ni mwenda omuntu yabataka herize kubyama okwezokwe abe yakushashwire so bagira nti bine kizibu erori aba narondenjo nabanza kubuza hariho randi road ninga hariyo bari abakubanja bamugira hariho bakubanja mbwa yanga so echa kintu atereka kushoboreje esheze nawe ugira ngo tutambarira nogo wa kamera tuzo mu mazwa gitu tutwinenjere empty echo kubanza cyabyona abantu nubirukangiro witu akwanze twina amaju marungi echa kabiri amajwa gitu ntugareberraje roshanga eche chwano obuze cyo kugira ngo ekinte cyo kubanza ninyenda tutambarira nembera yo gwe kutambura no yishuka umtebekansa amasinyarazi twatwina amasinyarazi enyuma uko banzo kozisa cheza kosa amasinyarazi deyo ubona kushashura konko bwa hati actually mbe nawe na nabamizi nacho wemba planninga nibendo gure waiza gura mizi okozese boti bakubanja hati yakate kibanja iyo ni wari kujibanja hati yakate chubanza so konko muri byona oburunjo buryo muri yece nabapangisa nyenda mucetegerezeki oburunjo buryo muco kugira ngo oshashurenju obyame John arobukisi yo kuteka dayo tunyushasha 30 ufune bizibu urwaza mama wawe urwazo mwana omushija rwara ningo muntu afuna bakubingamuru very good nanka turetecho bakubingamuru ukabe no bur stress free kugira ngo okwezi kwaza kuza kusiebera 30 obe wa plan nje cyo kora no basa kwemero joti imbe yo muziye mtwara 2 otato kurjere mbero kweri kandi ondenje mtwara 10 konka wemero kajiroti nyombanze nabyama emyeze 2-3 amherwa byona no ushanga wafuna ebiziba nababo abokwa no ushanga bari yo mazwa ba landlord na amarobwire buringwa ari kubanzibwa nibirukanga bari yo mu LCs bari yo mu koti abo kugira ngo landlord okakoresha bo murundo go kubanza torakwatagineje kurunje n'abapangisa mbweno takazo mchinte kirakwende utakaza kwesi bachinte cyo tarayitegereze mangu na nabagambe ntuno basa kugire sente konke sente nizibaso kuragire cyo kora konko shangiyo takino idea
taragaza oizo mbakugu tukuyambe twatagane niwe otereze rento zawe tugumente zumanaginga buri kwezi esente nono zitunga mu rundu gumwe tebyo kwemero kajyangu hati kananka yampire ogutakampire apana sente zo nono zitunga mu rundu gumwe kwena arga miliyoni 2 noza kumana utungo bukadebo 2 office nayo of course omurebe nasa kujya tatshimwe kwena arga miliyoni 2 mukampa miliyoni 2 atanga kuriye chakaryawo kwari kubona arga miliyoni 2 atrese no nito no shanga ntuyoka akasente kace nito kuturukora kugira ngo nito tutambuze emeromo umuntu naza kwemera aje atatshi nubaso takora mu gwa miliyoni 2 yoka okiyem twari 12 abinje bakunda kucebuza of course ndatwine binja bitukora ndatakora iwenga twatwina abantu bitu 20 ninga abantu 10 buriyo mutwe yo mutwari 10 tukakwereza miliyoni zawe n'emitwaro zingeze kubasigire mbese ntwatakozere ntwatkozere so nekindi nkiza kiyamba ho abana banyo muzira baryo ko hero abo kwa nyunkanye ads real estate tinka akora nyenga ndwatwine kuronda abantu tukabahereza imirimo mwenka turonda ba field officer turonda ba cyabara abarabase kora nitwe bakagumiza mukura ngo imirimo agendo misho ekikumanyisa ngo kumukutereza imirimo hina tugaruka tukayamba ahanso ko guwanyu mucyaro we nabana bokweta anti we nabana bakweta anko barkweta anko abakweta jajja abana bahereze kushoma bona baryo ko mbyaro baryo mu town betorora so ads real estate kumukujereza imirimo naye yongera abakozi ecendeza omwijurano gw'abantu nyongera nakusimana government je katera ho emberejo kugira ngo umuntu no basa kutandika wa business ogira abandi abo wawera mwese ubona twakoze mu government twena emirmotero so echo ncho kubasa kubagambira muturonde tubahereze ebirungi ebitubiniri okuba advisinga mureke kuferwa abapangisa bareke kugumana batoroko mu maju abapangisa bareke kugumana bazo mu mazu bakabyame emyezi miringwa no way kwatagana je kurunji no mpangisa ninga ija twereze idea erabase kuyamba aha bintu ebyo rukora okay we bari mnonga aba ads mwe bari kutwereza obuhereza hati tukhendera ninyenda kushaba obeho ekigambo kimwe ninga bibiri na nobuhabuzi hari omuntu ari kutureba ari kwenda kutaho mu real estate ninga shayine amaju g'abapangisa ninga shi ayino muzire ari kwenda kombeka amaju g'abapangisa echo kubanza cyabiona amuriye cyo cyuwambuza nantakagarikire mu byona mu rundu kumwe ni nza kubanza nkundise ba investors abine sento gomurmo erizoba omurmo gusingireyo kuyamba abanyarwanda naba kwasesende bakaziteka omu investments z'amazu erizano ra marogies sente zukora abantu bombekera apartments abantu bembakora sente abantu bombekera amazu ga business ama high street mu town no mu kayuniona na rento zo kubyamama hatu norangwa abanyarwanda awubona nho bari so ni advisinga ba investors ogomurmo mukunde kongo mukukunda kwago mwongere ku consulting abicuru kwataho abagushomere abagwetegerize no mundu gogo kubanza wakwata sente wayembeka amaju kwaiza kombeka amaju toka manyire noza gafuna mota toka manyire ompanyisa na atwaza atampanyisa ryata harumpanyisa orando do mwaya resira amaju arikutugira tompanyisa timgerzo ompanyisa kakunja tinza kuroga atumwenye bintu bembisho bandi nza kuteka amazu mukatare namjanta pana nantecho njumanyisa ngutoraba sekwataganaje na nabagira na nabapangisa akwati jo wana kintu cyabona kakuja ntinza kuruga ninga ninja kwita cawe cyanyumanyisa ngo hare nkwatagana eri kubetara yabireho landlord no basa kushanga wagambire kubi ampangisa akwa nebintu bijumira landlord toshimekwa no gamba kubi no mpangisa akwa tina bikwataganira ompangisa ni client ngoko kurya notekaho eduka yo guza umunyo na shukari client iza akaduka yawe akakura msya akakuja atushukari negura zingayi oine kurgo kumugambira mukarami karunje waemero kajiroti ukagamba kubi cyanyu manisa ngo client aragaruke nyencha kare hatebe bintu no shashura mushoro uriyo no shashura renti orieroni hatunoza kushanga mbintu byone byo rukora urukweje ma business age ebyo byona nebyetorora omungamba yawe nico kureba ads real estate niyo yonka obwa hati
omuri western region ni nkigaruka muyo mureba kutureba ads real estate niyo yonka obwa hati company yose mikono yesiga omirime kwatagena no kumanagingira deka kureba oti ukareba nekije ukarane cyaretwa ekindi abantu nibatina nti baba kwasa amajugabo nimbasa kugiba kandi na nature attention bakitinira abantu enshonga bwenshi omuntu nayemerera otakakurebaga amikutu nkeji takureba wakireba kandi ekindi ekyo nkibaso butabaho aho kubori landlord kuyaguzire ebintu bye biryo mazina ge akabika ads real estate kushaba kipapura na kusaba kipapura chona kuyo twanza kukora contract ni mukora memorandum of understanding eyo ku managinga onre ntugirangu aba bakwasibwa amazu ku managinga na chairman LC1 hariye nagira atabashabikizanga na ku managinga abo kwa ntwara kuba ryo muzuruzi wagati yitwe na landlord so ebyo kugira ngo twende papura byo bwabe no guranga usumanya karoho ebyo twatakugenda so ogo muno mukunde muturonde nandiyo nimbajanti ads real estate noza kugira inero gwe kusheti ninjano oreba oje kurungi niyo yonke yose mekwa no yesiga omukumanejinga amajugawe enamba zesimu zibaziri ya screen ansaho garuko zibashomere no kuzibashomere kamba shomere namba zesimu iwari kutureba tere simu ya 0 mushanju ananina ashatunina chinananina ibiri 0 mushanju ananina ashatunina chinananina ibiri na nesimu ya 0 mushanju 58 anana mwenda 0005 inezurisha twaho aho nono gamba nitwe aba ads real estate harera ne emergency kwa kuba waterazia washanga maybe bize hare ya 0 mushanju 05 munana mushanju ananina kaga na mukaga ezo na tuntu gamba niwe kurangwa watunga service mtakatina kutwebuzaho muize mu consulting ijo hari umutomaka tureba ankore media side zo ku alliance kakoba yaja twonkashi atananyenzere kumanya ekintu okuchuru kutambura na mutambuza mute kintu landlord kutwagambe nawe yatwasomurmo yaja tumushati yiwatimbe nimbare batkanda tesheze nabagwiro face to face landlord atwasomurmo ti wakongera azakarango hatwamare myezi eshatu landlord ntumukora ariyo nasimira kimwe akazamushani ngo mukozi wa government ebyo twatwatense byebyo tuzukurara tuzukusibayo so mwongere kwatansanitwe tuyamba abana banyu bari yoko bari mirimo utakagira ituma niwe landlord ryo ukace kuyena arga miliyoni 2.5 niwe ryo yakora ariyo niyo jutkanye fiserize mitwari kumeji ninge mitwara abiri ngihereza abantu aba nduga pressure kaso of course no warga pressure biti no manya kwate kintu cyo kakiteka mwese nwaka ukagara kubona naco cyanje manyisa ngwataho no botara stadingire kurungi business iyo no ukora mwongere kuturonda mwagwa ba agents bita ibaraye bari bine kuba bine t-shirts za ads real estate babine t-shirts za ads real estate ninga mturange a office mugani ni to face to face tubashoborere mwapikinga interest tubase kugenda nimwe we bari munonga nkole media tv nabanine aba ads real estate bakugira nti ni bakwasaganya umpangisa na landlord reka kubona nekizimbe cyawe aba ads bariho okuyamba nasigara ndi Joanna program yitu nikwe yarebeketi nitukugarukamu next time bye bye Kole media niyo yonke yo kushanga hebirungi nkebyo Kole media vira nkore